sam ostavila mrtva ko Bogdanovci, bre. To je dosta znamo. Ono što je rekao Šešelj, Bogdanovci ćemo ostaviti zadnje, to je i ostavio zadnje. Sve, palili su narode za nama, kolo igraju, pjevaju ono njihovo kolo. I ovo je sa zemljom. To je starica i stari ostali ljudi, sve su pobijali. Masakrirali, sve su opljačkali, sve odneli. Ava sve odneli. Podrume su kod nas su bacili 3 bombe, Ruse bacili iz Kalašnikova su... Da nije bilo u Bogdanovci. Hosovce. Paragine. Mi bi pali prvi puta kad su došli u Bogdanovce. Jedno kad su oni došli, 6 tenkova su skinili prvi puta. Pa su skinili i drugi puta, jedno 8 su skinili. Pa i treći puta, a juče kad su došli nisu imali više ni s čim. Nisu imali više ni s čim. Skinili bi opet, ne bi tako baš možda Bogdanovci prosli. Reći, pa jedno do 100 sigurno. Što je bilo u podrumu nisu gledali. Moj komšija je Srbin i žena mu je Srpkinja i u podrumu su isto napravili to i s njima. Isto, kao što su napravili i sa našima Hrvatima. Meni su bacili u podrum bombe 3 bombe. A ja sam bio vani i bilo bi još i više, već sam se branio i pucao na njih. I onda su vatali su za cijev od šporeta, ali smo imali šporet u podrumu i kaže tu je vruća cijev, kaže tu ima nekoga unutri, bacaj bombe. Gdje reci kako su ubili Žosera, kako su skosili? U Bližskom kod tam pucao na njih. Pucao iz civilne puške, eto s čim sam ja pucao, sinove civilne puške. Čekalo si 40 dana, ošlo je 9. I do dan danas nije došao u kući, nisam mu čuo glasa. I sad sam čuo glas da je poginio. Poginio mi od sestre sin, poginio mi od ženenog brata sin. Pa zar to nije dosta? Zar to nije sramota? Nek se stidi ovih, ako oni, ne svi Hrvati, ali oni koji se zovu Hrvati, a ne bore se za Hrvatsku. Nek izađu iz podruma, nek izađu s puškama, nek izađu, neko ne odaje po gostionicama, pa da idemo svi skupa, a ne samo u podrume i sakrivat se i po Njemačkama, ali koji kud. Ja i moja sestra gledaju jadnu tužnu, pogledaj je jadnu i mene jadoga. A šogorni tamo stoji toga sela, bez nogu i bez ruke. Nikad Boga tuna, nikad Boga šog zakazali, ja njeva je tunovo. I sad ne znam gdje ovi mještani kažu da svinje jedu te ljude tamo. Šta ćemo sada? Da mi sina pojedu svinje. Možda 50 i našega iz sela isto. Nije se mogao saraditi i pojeli. Ja sam išao zakapati te mrtve ljude. Kad su prvi tenkovi išli. Čovjeka nađu pola kepsuna. Ja znam da Miroslav mora znati. Miroslav da vodi računa i da vode računa koliko je poginulo. Koliko? Više od 100. Više od 100, da više. 120. Ma jeste i 150. Prvi puta kad su ulici tenkovi pobili ljudi civila u podrum bacali bombe i po ulici tukli. Civile. Stalo je u podruma ranjeni ljudi, nismo je mogli povući. Prvi puta, treći puta. A na putu od Bogdanovaca do Vinkovaca jeste imali ranjenih, što je s njima? Imalo je ranjenika što je ostalo između nuštar Marinaca, pa su išli po njih, naši su išli s nosilama sinoć, nijedan nije mogao se doći blizu da dovuče, ali tu je bilo i živi još i mrtvi. Niko nije mogao, već su se tenkovi ukopali. Mi vukli troje. Na tenkovi su se ukopali. Mi smo 3 vukli. Nas je 16 išlo. 3 ranjenika smo vukli, nosili na ruke, jer su krvarili, a 3 dana, 2 noći i 2 dana su u kukuruzima vode ležali. I izujemo čarape, pa i sušim u njedrima, da ih mogu opet obuti. Ovako smo štrepali. Jadni dečki nismo mogli poneti ni parče kruva, ni ništa. Nisu oni imali, pojeli jednu paštetu za ta 4 dana. Onda uzme baba pametne paštetu, zamota u čistu maramicu s kojom se nismo služili i kad dođemo do prve rupe gdje je udarila bomba, tamo su ti naši ranjenici koje sam ja vuko,
grabe paštetom vode i piju. To je dosta žalesno. I svi u ljetnoj uniformi, jedan nema zimsko, ma ništa zimskoga. Iz bare vode pili. Pa to je Bogu plakati. Još se i bore, ja se čudim da se toliko i bore za goli život. Sad to nek nam služi, ne znam ja, na čast, na školi da služi sinove naše mladost posijat, pa da se zna barem da je za pravu istinu, pa neka su i poginuli, ali ovo ako je izdaja, ja onda ne znam ovo šta da se kaže. Ako je izdaja, ne bude sramota ono koje je poginuli. Ja sam pobjegla s tim gardistom, ovako u stacionaru sam bila, nisam kuhala ranjenicima. I ja kuham, a iz stacionara do jedne kuće Barun Ivan, tu je bio jedan ranjenik i ja. On kaže idem ja kod moje tetka Mare i on je došao, bio je ranjen i to teško, oba dve ruke i oba dve noge imao ranjen. I taman on lego, ja njemu obujem čarape i trenerku navučem. I sad jave kaže da se dođe tu kod Hosovaca da je neko ranjen. I ošao taj gazda od te kuće gdje smo bili da javi da idu, doktor da ide pod tog ranjenika. Kad zuji neka kola. A moj ti se Ilija dignio sa kauča, a ja ko šporeta kuham, pečem im kolač i kuhala govecku juhu i tamo pekla meso. Kaže, tetka, brzo, za mnom, nije, kaže, auto, već je tank. Pred samu kuću došao, mi smo u zadnjom trenku pobjegli iz te kuće, ali on bos i u kratkoj majici. I kroz prozor balkonski izašla sam s njim od tog Ivana Baruna i daju kukuruze. Kad smo mi došli u kukuruze, lezi dole, legli nas dvoje, ali on jadan ranjen. Kako je lego, ja ne mogu, ja se sama sebi čudim kako je taj Ilija izdržao tu bol. I vukli smo se do zadnje kuće u selu, tu kod mog brata. I tu sam ga obula, dvoje čarape i jednu prsluk drugi dala. Ovaj sam prstu skinila na njega, sam metila s mene, sam obukla na njega. I onda je on ošao meteorolu da uzme, kod susjednih, tamo je bila policija i nije meteorola valjala. Moj brat, Mato, izađe napolje, kaže brzo tenkovi idu. Mi napolje kad tenkovi od crkve idu. I mi kroz bašću pobjegnemo u jedan bunker, Ilija s nama, tenkovi. I mi smo u tom bunkeru bili do 9:30 uveče, u 9:30, u doli smo našli jednog ranjenog, kako se je zvao, ne znam ni ja sad. On je taj dan ranjen kad su ušli tenkovi. Tu smo mu vezali ruku i tu. Vode nemamo, imali smo samo šećera, meći, krv lije narode, drž čovjeka, legne malo, a mi ajde. Mi smo smjeli po danu, noći smo išli. Mi smo pobjegli izmed dva sela i to žestoka srpska sela. Vodu smo gazili, te ranjenke smo na leđima, nisam ja. Skinila sam sve sa sebe da izvinete gola i gaće do ovdje podigla, da mogu preći, nije me sramota bilo. Svi smo živo biće, prešli smo na onu stranu, trljali smo noga, ranjenice su prenašali ljudi preko leđa i došli smo i onda smo ošli da nas ne bi naši ubili. Miroslav Čolaković i još jedan mali dođu do naše straže, mrak je. I pičukaju, viču, zovu. To je bilo pred samim Nuštrom. I onda su naši došli, još su došli kolima i ta su dva ranjenika pretovarili i direkt, evo tu smo došli, Mikanovcima.